Kako ostati optimističan? Donosim vam 10 saveta kako ostati optimističan. Ljudi koji žive na zemlji mogu se podeliti u dve velike kategorije: optimisti i pesimisti. Optimisti imaju jasnu viziju uzbudljivog života. Samouvereno rade na ciljevima kako bi ostvarili svoje vizije i odgovaraju za svoja dela. Optimističan stav može igrati veliku ulogu u jačanju imunološkog sistema, u borbi protiv bolesti, tako vam dajući dodatnu snagu za teške trenutke. Oni su generalno zdraviji, imaju jače srce i poznato je da žive duže. Ako imate pozitivan stav u svemu što radite, učinit ćete sebi poslove lakšim, a još ćete i uživati. Postoji puno načina kako možete razviti pozitivniji pogled na život i čak promeniti mišljenja i osjećanja. Evo nekoliko tehnika kako preoblikovati svoje misli. Izbegavajte negativne ljude. Negativni ljudi će uvek nametati drugima da se i oni osjećaju jadno kao i oni sami. A to im i uspeva kada vas stalno podsjećaju kako je sve loše. Okružite se pozitivnim ljudima, jer oni vam mogu dati pozitivne savete. I šta više, takvi ljudi uglavnom razmišljaju optimistično. Zaključak je logičan. Druženje s takvim ljudima će i vas činiti optimističnim. Mislite pozitivno. Probajte tu i tamo ubaciti barem malu pozitivnu misao i tako popunjavajte veliku sliku svojih osjećanja. Ljudi postaju pesimistični kada fokusiraju um na nemoguće stvari. Negativni stavovi dolaze od negativnih misli, koje dolaze od reakcije na negativno ponašanje. Zato fokusirajte misli na moguće stvari. Zbog pozitivnog razmišljanja možete početi i ceniti sva pozitivna iskustva koje ste prošli, pa se tako lakše radovati budućnosti. Bavite se fizičkim aktivnostima. Vežbanje je od vitalne važnosti za zdravlje i sreću. Ono podiže nivo endorfina i moćan je alat u povećanju fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Vodite pozitivne razgovore. Ne dozvolite da vaši razgovori uvek vode ka negativnom tonu. Uvek se trudite da poruke proizašle iz vašeg razgovora budu pozitivne. Molite se ili meditirajte. Ako se molite ili meditirate, kao da se spajate sa nadprirodnim silama koje vam daju snagu koja vam je potrebna. Ako održavate veru i borbeni ste u životu, uvek ćete imati dovoljno energije za ponovnim oduševljenjem za život. Budite zahvalni. Zahvalnost privlači pozitivnu energiju. Ako ste inače zahvalni i najmanjim sitnicama u životu, razvijate pozitivno raspoloženje i osjećate više entuzijazma prema onome što vam sleduje, pa tako pomažete održavati pozitivan stav. Zato uvek odvojite barem malo svog vremena kako bi bili zahvalni za nešto. Nasmejte se. Neka vam sledeći zadatak bude obavezan, svakodnevno. Nasmejte se. Nauka je pokazala da se smejanjem poboljšava vaše raspoloženje, povećava užitak i suzbija bol, emocionalna i fizička. Radite nešto što volite. Ako radite nešto u čemu uživate, podići će vam se raspoloženje, a tako održavate pozitivan stav. Pročitajte neku pozitivnu tvrdnju. Neka to bude izreka, stih, citat ili neki drugi kratki izraz koji ima pozitivan uticaj. Sedite baš sad i odmah zapišite neku pozitivnu misao na list papira. Zalepite ih po kući i kancelariji, da vas uvek mogu razveseliti. Svakodnevno korišćenje ovog pristupa vam može podignuti raspoloženje u trenutku. Jedite zdravo. Puno se toga može reći u vezi one stare, u zdravom telu, zdrav duh. Hranite se zdravo, od voća i povrća, žitarica i belančevina. Pijte puno vode i soka. Možete sebi priuštiti i mali komad čokolade, neće vam naškoditi, jer ona povećava nivo endorfina i tako smanjuje stres. Ovo je samo nekoliko načina kako gledati pozitivno na život u svim usponima i padovima koje doživljavamo i koje ćemo tek doživeti. Budite bliski sa prijateljima i porodicom. Potrudite se da imate optimističan pogled na život, pa ćete tako imati kvalitetniji i srećniji život.